Dobar dan. Danas sam odlučio pokazati kako uraditi spinning hoe kick na prednju verziju. Prošli put sam uradio osnovnu verziju, znači spinning hoe kicka, a ovaj put radimo na prednju verziju spinning hoe kicka. Spinning hoe kick, kao i svaki udarac da bi se izveo uradio, znači postoje etape. Neki udarci imaju 2, 3, 4, 5, 6 etapa, sve znači shodno od udarca do udarca. Ima komplikovani udaraca gdje imaju 4-5 etapa da ih izvežbaš i da to sve sjediniš u jedno da bi izveo taj udarac. Spinning hoe kick, po mom nekom mišljenju i po mom iskustvu i mom znanju, postoje 2 etape. Kako uraditi spinning hoe kick? Kada ste u svome gardu stavili, jako je bitno da izvežbate skok. Izvežbate skok. Znači, ovaj se udarac izvodi kada smo u skoku, ova noga, znači udara. Nema kao u prošlom spinning hoe kicku okretanja, pete, kuk, pogled, nema ništa. Znači, ovdje samo skačemo i udaramo. Znači, za početak morate vježbati u predjelu grudi i vremenom dizati nogu. Jako je bitno da ne udarate ovako. Znači da taj spinning hoe kick ide ovako. Znači ovako. Sada ćemo da izvedemo 2, 3, 4, nije bitno spinning hoe kicka, a na kraju video klipa ću ja ubaciti poznatog glumca Scott Adkinsa, poznatijeg kao Bojke, Juri Bojke. Njega ću ubaciti na kraju da vidite kako on izgleda spinning hoe kick, da ne bi bilo nekih negativnih komentara, da ide to tako, nije to tako, nisi to pravilno izveo. Znači, samo svoj udarac poredim sa profesionalnim, znači staršima, glumcima. Kad vidite da je to skoro pa identično, znači to je to. Svugdje postoje male razlike, ničije tijelo nije isto, ničiji kukovi nisu isti, ničija razgibanost, elastičnost, fleksibilnost, mobilnost kukova nije ista, ali može to da već 90%, 95% da to bude isto.